Держите баланс. Фагот, тише, тише. Андрей Семенович Филиппов, вы уборщик. Я запретил вам присутствовать на репетициях оркестра. Ты хочешь подменить оркестр Большого театра? Мы поедем вместо них. Это же это мечта. Никто из нас не играл 30 лет, мы ж бродяги. Ты не забыл, как работать менеджером оркестра? КГБшник Иван Гаврилов, да ты в своем уме? По-французски лучше манеры. J'aimerais m'entretenir cordialement avec Monsieur Duplessis. Pouvez-vous m'introduire, s'il vous plaît? Ah, monsieur Gavrilov, quel plaisir. Alors, Ivan, notre concert, cela vous semble possible? Осталось 3 дня, у нас нет перкуссии, ни одного контрабаса. Ну, в крайнем случае, изображу контрабас на губах. Пошли. И главное, кто будет солистом? Я хочу, чтобы солировала Анне-Мари Жаке. Et l'orchestre? Le Bolchoï. Le Bolchoï, t'as dit non? Cet homme est une légende. Ну, где автобус? Терпение, терпение. А я настоящий профессионал. Andrei Philippov, Anne-Marie Jacquet. Добрый день. Je vous baise chaleureusement. Le fameux tempérament slave, n'est-ce pas? Où est votre orchestre, monsieur Philippov? C'est toujours la même chose avec les Russes. Faut leur donner un grand coup sur la tête pour qu'ils avancent. Andrei, pourquoi vous m'avez choisi moi? Ce concert, c'est comme, n'est-ce pas, confession. Dans chaque note de musique, il y a la vie. Je peux vous avouer quelque chose? J'ai jamais connu mes parents. Quand je joue, ce que j'aimerais atteindre, c'est leur regard. Et si fin concert, vous trouvez parents à vous? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez voulu des Russes?